Selam aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun kıymetli ATR telekanalının teleseyircileri, efirde Uyan Halkım Uyan programması. Ekranların yanında güzelce yerleşiniz çünkü sizin bizim daima olarak gibi bizim güzel malumatlarımız sizi bekleyin. Saygılı ATR telekanalının teleseyircileri, men de şunu hatırlatmak isteyeyim ki siz de canlı yayında bizge koşulabilirsiniz. Rejisörlerimiz şimdi ekranlarınızda telefon numarasını gösteriyor. Onun vasıtası ile buyurunuz bizge telefon açınız. Eğer de burada bir müracaatlarınız olsa biz de onlarını dinlemeye hazırmız. Bundan da gayrı Uyan Halkım Uyan programmasının endi Facebook'ta da var. Buyurunuz dostlukka hoşulunuz. Kahvelerinizi pişirdiniz mi endi? Eğer de pişirgen olsanız işke hazırlangan ekendi. Uyan Halkım Uyan programmasını seyretiniz. Çünkü bugün sizler için çoktan çok meraklı malumatlar hazırladık. Bilesizmi Gülsüm'una izledim bir şiirini hatırladım. Bu Hüseyin Toktargazı'nın şiiri. Galiba ben sen nasıl şiir aytacağını biliyorum. Kimi yer altın taç. Kimi bir pula muhtaç. İşveren tok, işçi aç. Bulmadı bunca kim? İş bu derde bir ilaç. Gerçekten de zemanevi problemlerini yansıtkan böyle bir şiir edi Hüseyin Şamil Toktargazı'nın ve menimce men de bu vaziyetten istifade şimdi vatandaşlarımızga aytmak isteyeyim ki keliniz saygılı dostlar, bir-birimizge yardım eteyik de kol tutayık, destekleyik ve o semirdeşlerimizge zor alda bırakmayık. Çünkü bu dünyanın malı dünyada kalan. Gerçekten de kim anda bir iki pul alıp ketken ki? Yok dostlar, bizge ne malk ne de mulk gerek. Eğer de tariha bir koz taşlasanız, şu cihanın episi namuslu şerefli insanlarını korersiniz sayfelerinde. Biz o serbestliki için kureşken bir milletimiz. Atalarımızın bizge kaldırgan bu kureş mirasını şimdi biz tiklemege mecburmuz. Öz muhtar cumhuriyetimizni tiklemege mecburmuz. Uyan Halkım Uyan programmasını devam ete ve saygılı teleseyircilerimiz keliniz şimdi efsanevi yırcımız Sabriye Erecepovanın icrasında meraklı ve çok gönlümüzü hoşlandırgan bir klipni seyredeyik. Aklıma saçlım ben seni kel tabip adı aysız gece yıldız çok sende
kel rahım eyle ela gözlüm amanım aman hasretine de kel tabip adose. Gülsüm, ne kadar da bizim medyamız, sanatımız güzeldir. Şüphesiz Fikret, biz ise programımızı devam ettiğimiz ve saygılı teleseyirciler 11. Mayıs çarşamba günü iş haftası ve aynı bu gün 11. Mayıs günü tarihte nasıl böyle meraklı ve hadiseler olganını geliniz beraberlikte müzakere ettik. Ben başlamak isteyeyim. 11. Mayıs günü 1720 senesi Almanya'da Karl Friedrich Ironie Münchhausen dünyaya geldi. O Alman baronu ve edebi personajlar tarihinin en usta yalancılarından biri idi. Gerçekten de büyük müddet devamında Rusya'da bulunup Ratmister olganından son Almanya'ya kaytıp meraklı hadise ve vakayalarını ufurtup tarif etken idi. Men bilesem Baron Münchhausen'ı herkes bilen, mekteplerde okugan balalar onun eserlerini okugandır. İşte bu konu 1907 senesinde Kiev Ukrayna İlmi Cemaati teşkil olundu. 11. Mayıs günü 1916 senesi Albert Einstein resmi şekilde nisbiyet nazariyasını yani teoriya относительности takdim etti. 1927 senesi Amerika'da Kino Sanat Akademiyası açıldı. 1928 senesi New York şehrinde dünyada birinci kere muntazam surette program yayınları başlatıldı. 1949 senesinde 11. Mayıs günü İsrail Birleşken Milletler Teşkilatı'na girdi. Aynı şu sene ve şu gün Siyam Krallığı Tayland adına değiştirilgen idi. 1904 senesinde şu gün belli İspanya ressamı Salvador Dali dünyaya geldi. Aynı işte böyle meraklı hadiseler bu gün tarihimizde olup geçken idi. Biz ise programımızla devam ettiğimiz ve Fikret, sen Bahçesaray'ını aslında Kırım'ın ne yerini seviyorsun? Bahçesaray'ını mesela seviyorsun mu? Beti Bahçesaray'ını seveyim. Bilesiniz mi neni seveyim Bahçesaray'da? Bu şehirde olganda bu onun tar sokakları, bu eski şehir ve Bahçesaray'ın etraftaki bu dağlar, ozenler, bu ormanlar pek güzeller. Çünkü anda gelsen böyle bir tarihke sanki kırıyorsun. Çünkü bu çünkü bu bizim hanlığının bu Hanlık devrinde Kırım'ın merkeziydi. Ve Aslında Bahçesaray'a gelgende böyle sanki dersin bu devirlerge dalasın ve bu tarihini hatırlaysın. Bilesin mi bana Bahçesaray degen ismi bu şehirge Kırım Hanlığı'nın 3. hanı Sahip Giray koygan ve bizim de muhbirlerimiz onun hakkında küçük bir meraklı levha hazırladı. Kelin saygılı teleseyircilerimiz Sahip Giray hakkında meraklı bir rubrikamızına seyreteyik.
получается ничего. Сайқлы телесережілеріміз техник проблемлер пейда олды, режиссеріміз айта, оның үшін келіңіз программамызны девам етер екенде, бұл күнлері олып кешкен ең актуаль хаберлеріні сізле музакере етейік. Фикрет, мен белесем башлайым, еді сен башлайжын? Belki de sen başla sonмен. Ойлауса мен айтайым, Қырымда, Грушевка, яғни Салы көйінде, Судақ районының көйінде, базар ертесі күні, яғни 9 майыс күні, айны бұл күн Рус акиметі Ғалибек күні қайдетейді, анда инсанлар көйде Украина байрағына іште қораларыны бояғанлар, бұл ақта Қырымдан бір жерянлардан огрендік, ве мында айталар ки ФСБ bu vaziyet, bu hadiseyle vatandaşlar yani koy sakinleri arasında bir sorav geçirdi ve mında aytkanılganına göre şimdi Rus тілінде okuyacağım. Включать членов Меджлиса Крымско-Татарского народа в число подозреваемых и спрашиваемых стало нормой в Крыму. İşte vatandaşlarımız gerçekten de koyemіз ki vatandaşlarımız böyle Ukrayna'nı aleda seviye ve aleda Ukrayna taraftarıdır. Ve böyle hareketlerinin öz позицияларını gösterirler, lakin aytkanlarına göre kendi ФСБ bu işinin uğraşa eken. Ve bilesiniz mi Gülsüm bana? Onda böyle forum geçti ve bu forumda Kırım Tatarlara karşı olan bu kanunsuz şeylerini hakkında bir dakikatını dinlediler. Muzakere ettiler. Bu hafta onun Facebook sayfasında Emine Ceppar yazdı. Ve bu forumda da Rusya bu diplomatları da bulundu. Айтханна Корея во вторник 10 мая будет обсуждаться тема правонарушений. Это наша тема, нам есть что сказать. Деді, бұл демекі түневін, олар бұл Қырым татарларының ақыларыны қорымақ нен бағлы форумда иштирак еткен еділер. Мені се программамызны, ең хаберлеріні музакере етер екенде, бойле бір мерақлы хабері бар. Kırım Tatar Milli Meclis azaları Европаны Rusiya'ya karşı sanksiyalarını güçleştirmek için talapta bulunalar. Bu hafta olar işte petrolünü Rusiya'ya karşı söndürmeye çağıralar. Bu hafta Milli Meclis reisi Rifat Çubarov Hromadskaya efirinde aytkan edi. Keliniz onun işte ne aytkanı birlikte dinleyik. Наше завдання, щоб міжнародна спільнота схилялася і дійшлася до прийняття більш жорсткі санкції, зокрема щодо вимкнення банківської системи SWIFT. Ми закликаємо, щоб європейські країни розглядали питання щодо можливого хоча б тимчасового ембарго на енергоносії з Росії, зокрема на нафту. İşte Meclis Muavini İlmi Umerov Meclis Reis Muavinin İlmi Umerov halkını Çatırdağ seferi 2016'ga çağırdı, barmamasına çağırdı. Айтханына көре yazdı ki böyle. Мое мнение такое, все сознательные люди, понимающие, что такое коллаборационизм и не признающие юрисдикцию Российской Федерации в Крыму, должны принять для себя решение не участвовать в восхождении в 2016 году. Закончится оккупация, прекратятся репрессии, мы обязательно восстановим привычные хорошие мероприятия, возобновим День памяти 18 мая и День флага, а сейчас необходимо при какой возможности демонстрировать свое отношение к оккупированной власти и их приспешникам. Деген рейс muavini, Milli Meclis reis muavini İlmi Umerov gerçekten de bizim halkımız menimce degil asıl da akıllı bir halktır, gururlu bir halktır. Bunu biz Hıdırlez bayramında görgenmiz ve işgalciler, hainler işte teşkil etken bu seferge barıp ya da barmamaqны olar özleri ne yapacağını bileler ve sonki işte meraklı haberini men de okumak isteyim.
Национальный банк Украины 12 мая вводит в обращение монету номиналом 10 гривен, посвященную памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Керчектенде бойле пулар энди олажактар коремский шынды режиссеріміз Костереве не ет Украина Крым татар халқыны бойле юксекте тутып башлады ки бойле шейлер япа. Ama bilesizmi yazık ki böyle keç bizni hatırlama başladılar. Doğru. Biz ise programımızda devam etemiz ve saygılı teleseyircilerimiz sizge vade etkенimiz gibi bizim efirimizge virtual şekilde Kırım'dan musafirimiz teşrif buyurdu. Skype vasıtasıyla biz ile bağlandı. Sudak'tan Lenora Dülber böyle faal bir insandır ve özü de politolog. Selam aleyküm Selam Lenora aleyküm Hanım. Lenora Hanım. Sabahlar hayır. Nasılsınız? Alay çok buraya kaldım. Lenora Hanım, aytınız anda Sudak'ta vaziyetler nasıl, insanların duyguları nasıl, aslında ne yapıla bu işgalci hakimiyet böyle 2 yıldan beri anda insanların keyifleri nasıl, ne yapasınız da? Alay çok şükür. Siz endi söylediniz bir Sudan sağlık boyunca olan var. Nasıl duygular bunda var. Elbette etimiz günden birleşiyor ama analizda o da kuvvet var. Alay çok şükür. Hem de Kırım'dakiler çok mühim bu toprağı. Lenora Hanım, bana көреміз ki, білеміз ki anda yakınları degende bir evlerini işte yıkmak istegenler aslında nasıl da represiyalar var mı anda Kırım Tatar halkımızga karşı? Alay çok şükür Sudak'ta öyle bir şey olmaydı. Buna olan şey, altta olan şey bu evler hakkında paylaştınız, hem de haber verdiniz. Alay çok şükür Ahmetçik'te gibi, Sesler'deki gibi vakalar bizde olmadı. Belki daha bize bir arabın sıra gelmedi, öyle olmasın. İşte biraz tıkçılık da Alay çok şükür. Maşallah bizde buna sevinemiz. Lenora Lenora Hanım. Hanım işte şunu bilemiz ki Kırım'da böyle kıyın vaziyet olganını ve bizim halkımızın faaliyeti şunu nasıl olmak gerektir sizin düşünce? Yani represiyalar şimdi Kenne'de halkımızga karşı işte kullanılan işgalci hakimiyet tarafından bugün biz ne yapmalıyız işte nasıl hareket yapmalıyız sizin düşüncenizge göre bu da ne kadar devam edecek? Ne kadar ödeyecek ben bilmiyorum da bana göre bizde bir prensiplarımız var, ondan mümkün değil. Bilinmez, biz doğru yolunda duruyoruz, hem de aslı böyle fikirler olmasın, Sudan halkımız gibi bir pinç yani условно говоря, мы как придерживаемся всех этих национальных принципов, поэтому не нужно нас в чем бы то ни было. Мы прекрасно понимаем, что в ситуации, в которой мы находимся, невозможно практически делать каких-то активных таких вот действий принять, но есть мы находчивы, каждый найдем способ выразить свое мнение, независимо от того, запрещать либо не запрещают. Поэтому для нас важно, что мы держим, так сказать, души в сердце. А для нас это самое главное. Понятно, что есть какие-то определенные вещи, с которыми нам, чтобы, ну, скажем так, не смириться, но считаться. Вот. Но в остальном вы сами прекрасно видите, что для выражения собственной позиции есть масса способов и как бы поводов. Ленор Ханум, известно, что буквально недавно был оккупационным судом запрещен меджлис на территории Российской Федерации. Как вы оцениваете эти события и как вы думаете, как это повлияет на деятельность меджлиса в Крыму и как сейчас обстановка, что поменялось за это время?
Ну вот совсем недавно в Судаке председателем регионального Минюста было подано заявление на проведение траурных мероприятий. Мы меняли формат наших обычных мероприятий, потому что результат, вероятно, заявление негативный. Мы делаем то, что мы делали всегда. То есть от того, что принято было решение запретить некую национальный институт, людей запретить невозможно. Этот орган был избран народом, членами избранный народ. Поэтому народную инициативу запретить нельзя. Поэтому очевидно, что один из журналистов сказал, да, что таким образом государство приобрело право на, скажем так, охоту, да, людей. Но вы же понимаете, что чем отличается национальное движение татар от либо других способов борьбы? В нем участвует народ. Один станет другим. Для нас это право быть крымскими татарами. У нас вот все это национальное движение было право быть крымскими татарами, и ничего больше. А отсюда все остальное. Наши институты, наша земля, наше государство. Чохсаг, у нас действительно в Крыму запретили единственный представительный орган крымских татар Меджлис. И как вы думаете, вот сейчас продолжаются репрессии против крымских татар, идут суды, продолжаются суды. Что делать нашему народу? Ходить ли на суды? Не есть ли это опасно сейчас на данный момент? Для тех, кто был хотя бы один раз на суде, понятно, что опасности абсолютно нет. Более того, сейчас идут суды над ребятами, и я считаю, что это важно найти время, найти способ рядом с родителями ребят, которые сегодня находятся арестованы. Поэтому это один из способов поддержки и не только людей, которые за решеткой, но и прежде всего как бы один из способов показать свою позицию, что ли, показать ей народу. Поэтому я и думаю, что и без этого народ един как никогда. То есть эти события, они нас сделали намного. Чохсалыңыз, Ленор ханым, и келечек суалим более Кырым татар тіліне кече. Мына білеміз ке Украина 2 жылдан берлі ишғал алтында ве Кырым, яғни ишғал алтында ве Украина оны яғни азат етмек үшін іште ешбір көрімлі әрекетлер yapмай деп айтмақ мүмкін. Сізін жашында Украина Кырымны қайтармақ үшін не yapmalı? Яғни насыл әрекетлері олмалы? Для нас здесь все немножко видится по-другому. Может быть, из Киева есть некое другое видение. Но для нас единственная мысль, единственная идея сейчас поддерживает, и которая для нас здесь, но жизнеутверждающей, это собственная государственность. Это принятие законов, которые укрепляют наш правовой статус в правовом поле. То есть это то, что нас воодушевляет, то, что нам дает надежду, то, что крымский татарский народ будет жить еще долго в пределах своей территории. Это, наверное, самое главное для нас. Поэтому есть много нюансов, которые с нашей стороны кажутся немного не то чтобы неправильными, но спорными. Да? То есть участие во власти, будь то другие какие-то вопросы. Для нас, скажем так, это не официальный шаг, на которых нужно заострять внимание. На мой взгляд, необходимо поднимать дискурс о перспективе татарской государственности, о праве народа на самоопределение. То есть общество должно поднять на эту тему ментально, морально, духовно привыкать к, скажем так, обсуждению и вообще к перспективе этого вопроса. А верите ли вы в дипломатическое возвращение Крыма в состав Украины? Дипломатическим путем? На сегодняшний день иных способов я не вижу. То есть это минимум важный и главная часть всей международной политики сегодня. Других способов, исходя здесь, я не вижу. Здесь нужно понимать, что здесь изменить совершенно иной формат
развития Крыма. То есть некая военная база с огромной армадой. Ну, это было бы самоубийство предпринимать какие-то иные шаги. Чоксағыңыз, Ленора ханым, ве субъетіміздің девам етер екенде менің да бөйле бір суалым бар. Білеміз кешімді Украина Қырым мұнда мечбури көчкен, яда ишғалден евел көчкен инсанларға, не ватандашларымызға шымды мақамлар бере, іште акимиетте мақамлар бере, олар ер алалар, іште чалышалар Украина акимиеті или бер-бер. Асында сіз бұл ішке насыл бақасыңыз? Бұл доғрымы шымды бізге Украина да işte bu hakimiyette yerler alıp çalışmak. Rus тіліне кеше білесіз? Мне понятно, о чем вы хотите спросить. Смотрите, в любом случае, каждое участие в татарин власти — это некий опыт, некий контроль, скажем, над татар украинской политики, ну и вообще в бюрократической процедуре, да. Информационно горячий Крыма, крымских татар и так далее, это важно. Но если другая сторона, для нас совпали историческое и так, международная конъюнктура совпали. Но, скажем, у нас единственная возможность реализовать на самоопределение — это именно сейчас. И вот в этой сфере, скажем, как минимум отказаться на такие бюрократические вопросы, на мой взгляд, немножко неправильно. Мне кажется, что важно, ну, скажем так, педалировать вопросы государственности, важно рассматривать вопросы права на самоопределение, закрепление в Конституции всех правовых норм о нашем праве на ту территорию, собственниками которой мы исторически являемся. То есть, на мой взгляд, концентрировать свое внимание на таких вещах. Безусловно, есть определенные сложности. Мы не можем говорить о том, что процессы будут проходить как-то благополучно, мирно и без дискуссии, но мы теряем время, как мне кажется, и готовить и общество, и нас самих к этой перспективе, к этой ответственности. Ведь быть, говоря, ником своей так просто, этому нужно дать ну и готовить соответствующую базу, как правовую, так и национальную. То есть я бы, скажем, применила некий, вот к тому, что вы о чем говорите, я бы применила термин институциональная ассимиляция. То есть для нас важно развитие меджлиса, наших институтов, меджлиса, Курултая, вот, и их место в той как политической конъюнктуре, которая сегодня существует. Ленора Ханума, известно, что сейчас на территории оккупированного Крыма некие хотят создать новый представительный орган крымских татар. Как вы думаете, насколько это будет перспективно? Я думаю, если бы это было перспективно, не создавалась бы организация, как, точнее, не принималось бы решение о запрете меджлиса крымско-татарского народа. Это во-первых. Во-вторых, мы уже видели опыт создания таких общественных организаций, как Крым, Крым и так далее. То есть как бы они получили легальный статус, но не получили легитимности, не получили признания народа. И в этом-то, собственно, и проблема. Именно поэтому запрещен меджлис, потому что, ну, скажем так, это не конкуренция, или точнее, скажем так, до тех пор, пока существует меджлис, иным органам здесь как бы, ну, нет места. Вот, ну, понимаете, что одним запрет ни народную инициативу не запретишь, и поэтому я считаю, плотный абсолютно подход и так далее. Есть, правда, угрозы. Ну, скажем так, изначально было понятно, что нас хотят сделать некий. Как в России очень много разных национальностей, очень много разных народов. И вот для нас готова некая участь одного из сотен или там десятков национальностей.
к счастью, у нас абсолютно другая история, к счастью, у нас абсолютно другие амбиции, и поэтому мы себя видим по-другому. И я так полагаю, что все события, скажем так, фиксируют наши фрагменты истории, и, вероятно, это будет позитивным опытом. Я вообще считаю, что история, она не пощадная, она дает определенный шанс. Поэтому для нас это тоже есть шанс, мы просто должны взять свою из этой истории. Çok sağ olun Ленора ханым. Ve rejissörümüz ayta ki vaqtımız endi kelе. Мен size sonki bir sual bermek isteyim sizge. Bilemiz ki şimdi işgalci hakimiyet işte meclisten çıkan bazı bir azalarının çatırdaq seferini teşkil etti eken sizin düşüncenizge göre bu sene Kırım Tatar yaşlarımızga anda barmak gerek mi? Мы по этому поводу уже решение приняли, в своих кругах обсудили. Я полагаю, что других способов почтить погибшим. И мы пока что идею восхождения счета жили на лучшие дни. Çok sağ olunuz. Büyük teşekkürler bildireyim sizge efirimizge koşulganınız için. Allah sizge sağlık, kuvvet ve anda boysun mamak için cesurluk ve cesaret versin. Sağ olunuz. İşleriniz kolay gelsin. Gününüz de yaxşı olsun. Dileyimiz sizge. Biz ise programımızda devam ettiğimiz bizle olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz bilemiz ki biraz teknik problemler olgan edi. Bilgi sayfeleri rubrikamızda keliniz onu baştan mı ya da rejissörümüz nasıl koysa öyle bakacağımız. Geliniz beraberlikte Sahip Giray hakkında tekrardan işte rubrikanı seyreteyik. Endi çok asırlar devamında bu şehirge Bahçesaray dep aytalar. Aynı Sahip Giray ona Budulber adını berip, onun temelini koydu. Birinci Sahip Giray Han 1532-1551 senesi Kırım'nın hükümdarı olgan. 1510-1511 seneleri Sahip Giray öz ögey anasının yani Nur Sultan çereçesinin beraberlikte Kırım'dan Moskva ve Kazan şehirlerge bardı. Bu vakit Nur Sultan öz oğullarıyla görüşken. Onlardan birisi Muhammed Amin Kazan Hanı edi. Abdullatif ise 3. Vasiliy yani Ivan Grozny'nin hizmetinde bulundu. Muhammed Amin ve Abdullatif geçingen son Sahip Giray Kazan tahtına namzet olarak gösterilgen. Lakin Kazanlılar sahibini birden kabul etmediler. Tek 2 yıldan son 2. Sahip Giray Kazan tahtına turup 3 yıl hükümdarlık etti. Tahtta bulungan vakit devamında Kazan hükümetine Ivan Belski yolbaşçılığında 150.000 asker hücum yapkanda Sahip Giray Kırım'a kaçıp gitti. Kazan'da ise 13 yaşlı Safu Giray torununu kaldı. Bundan son o Konstantinopol'ge koçup 1525-1530 seneleri devamında sultanın muavini oldu. 1538 senesi Sahip Giray Kırım'ın hanlık tahtına turdu. Salaçık'tan 2 kilometre aşağıda Çürüksu Özeni'nin boyunda o yanı hanlar rezidensiyasını kurdu. Zaman geçerek kurulgan yanı şehir Bahçesaray dep adlandırıldı. Birinci Sahip Giray Han hükümdarlık etkende gözlevinin limanı kenleştirildi. Bunun sayesinde Kırım'ın şahsi deniz limanı peyda oldu. Kalgan deniz yalıları ise Osmanlılar tarafından nezaret edilgen. Aynı Sahip Giray Han tahtта bulungan devrinde Han Saray teritoriyasında birinci Han cami kuruldu. Caminin ayrı bir kısmında tek hanlar kirip namazlarını kıla ekenler. Camide olgan muhit hanlarga terin ve ciddi fikirlerge dalmaga yardım eteydi. Aynı mında kezip Sahip Giray büyük planlar tüzeydi. Hükümetinin iktisadi inkişafı için birinci Sahip Şamal'de yaşayan noğaylarga koçebelikten vazgeçip bir yerde yani koy kasabalarda yaşamaga tavsiye eteydi. Sahip Giray Osman ordularga Avrupa'ga hücum etmege yardım eteydi. Bundan gayrı Şimal, Kafkas taraflarga olgan ekspeditsiyalarda iştirak etken. 1539 senesi Çerkezlerge karşı ekspeditsiyasını geçirdi. 1539-1540 senesi Şimal memleketlerge yani Litva, Moskovya taraflarga ve 1542 senesi Kenide Kafkasga hücum etti. 1551 senesi Osmanlılar birinci Sahip Girayga Kenide
Влади Кавказга кетип, жин кетмеге эмир этелер. Esas maksat Xanны Kırım'dan çıkarıp onun yerine devlet girayını koymaktır. İşte bu ucum sonki edi. Sahip Giray Xanны Bülük Giray adlı torunu öldürdü. Birinci Sahip Giray Xan Salaçık dürbesinde defin etilgen edi. Siyasi vazifeleri ve sualleri kotaracağımız bugün elbette. Ben inanam ki bu harbinin de vakti konu gelecek. İnsanlar erşin anlay, siyasetin vazifenin Kırım'da erşin bileler. Крымские татары сегодня действуют под лозунгом «Крым был, есть и будет в составе Украины». Другого варианта нет. Другого варианта нет. Мы, жители Республики Крым, граждане Российской Федерации, собрались именно для того, чтобы показать свою гражданскую позицию, что инициативы двух президентов мы поддерживаем. Когда вы говорите, что это вот новый праздник для Крыма, я думаю так, что если бы даже в Российской Федерации такого праздника не было, то после Крымской весны крымчане обязательно бы такой праздник для себя придумали. Потому что именно крымчане, как никто, в марте этого года показали вот именно сущность и важность народного единства. Когда вокруг одной цели сплотились люди разных народов, проживающие в Крыму, для одной общей цели, проведя референдум. Спасибо вам большое за эти оценки. По сегодняшнему законодательству они как бы должны получить вид на жительство Российской Федерации 5 лет и так далее, потом получают гражданство. Но они у нас проживают постоянно. Сегодня Украина делает максимальные попытки для того, чтобы превратить ислам в Украине в одно из террористических направлений деятельности радикальных группировок на границе с Крымом в Херсоне. И мы знаем, что эти попытки возглавляют сегодня сбежавшие из Крыма Джемилев, Чубаров и Ислямов. И сегодня практически вынесена им фетва. Şimdi siz hem Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azası olasınız, hem de meclis reisinin muavinlerinden biri olasınız. Bu faaliyetke hazırmız. Endi men belesem bizim ogrenimiz meclisке bizim evvelden çalışkalarımız endi şunçuk gerek olacaklar. Onun için millet için çalışmaya devam edeceğiz, elbette yardım edeceğiz. Вот они каждый день вот так ждут своего отца. Завтра придет бабашка, завтра придет бабашка. Папа? Сегодняшняя общественно-политическая ситуация позволяет твердо говорить, что Крым можно объявить территорией добра, что Крым можно объявить территорией единства и территорией процветания в составе Российской Федерации.
утратил право называться крымско-татарским. Действия по блокаде Крыма, действия по организации вооруженных формирований, незаконных экстремистских организаций, которые происходят в Украине, при непосредственной организации Меджлиса, при его участии, конечно же, давно уже перестали давать ему право называться крымско-татарским. Я уверен, что такая организация в Крыму и в Российской Федерации должна быть запрещена. Мы будем это отстаивать. Tepe'nin söz belirli millet için çalışmalar. İşte böyle meraklı bir rolikni seyrettik. Men bilesem endi hepsi vatandaşlarımız onu körgendir. Aslında körmezden evvel de endi kimnin kim olganını anlagandır düşünem. Fikret senince nasıl böyle mümkün ki böyle insan böyle bütün düşüncelerini böyle değiştirmek ve böyle alğa çevirmek? Şimdi bilesin ki Gülsüm belki de bu insanda böyle bir insanlık yoktur. Çünkü İnsaniyetlik değilsin. Öz milletini böyle öz toprağını satmak menimcesine bu en balaban günah bu dünyada. Menimce de öyle çünkü gene de insanoğlu işte böyle şeylerge de atılabiliyor ama o zaman bakmak gerekmiz ve gerçekten de çok böyle laf etmek gerekmiyor. Menimce böyle balaban, güçlü sözler de aytmak gerekmiyor. Çünkü yarın öbür gün ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Evet. Ya Fikret bana diğer mevzuğa geçsek benim sana böyle bir sualim var. Yani fikrin meraklı. Senin düşüncene göre Kırım Tatar halkının en mühim maksadı bugünkü günümüzde nedir? Şimdi Gülsüm bilesin, men düşünümce bizim ana babalarımız, dede bitalarımız Özbekistan'da olganda, başka sürgün memleketlerde olganda, onların maksadı bu bir idi. Bu Kırım'a kaytmak ve onların babaları demek biz öz toprakta uyansın deyip onların için bu en mühim maksadıydı. Şimdi bizim için de, bizim gelecek neslimiz için, bizim evlatlarımız için biz şimdi böyle aslını kurmak gerekmiş. Çünkü onlar uzun toprakta ve uzun devlette sahip olmak gerekler ve biz bu için şimdi böyle hareketler yapmak mecburuz. Maksat bitmeye değilsin öyle mi? Evet. Halkımız böyle bize her zaman bir şey bitmiyor böyle. Mına eğer de menden sorasan, men hatırlayayım 5. sınıflardaydık mı Numan Çelebiçihan'ın yaratılıcılığı ve yaşayışı hakkında hocamız bizge dersler beriydi ve göreyim ki aslında Numan Çelebiçihan da öz devirlerinde Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti hakkında aytkan. Aslında birinci Kırım'ın muftisi, Kurultay'ın başı ve bizim birinci prezidentimiz Numan Çelebiçihan Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti hakkında işte hayal etiydi. Menimce de şimdi bizim en mühim maksadımız bu Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyetimizni tiklemektir ve bunu sen doğru ayttın. Mına yaşlı ana babalarımız, kart baba dedelerimiz bizge bunu aşlagan bu vatan sevgisini, biz ise bu vatan sevgisi ile şimdi Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyetimizni tiklemek mecburiyetindeyimiz çünkü bu bizim en mühim maksadımız. Ve galiba bizde gelecek rubrikamız bu bizim muhbirlerimiz hazırladı. Saygılı teleseyircilerimiz siz için Ukrayna sokaklarına çıkıp aslında Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti olmalı mı? Kırım'ı Kırım Tatarlarga vermek gerek mi? İşte
Kırım'ın işgalden kurtulmasından sonra keliniz Ukraynalılarının bu sualge nasıl cevap vergenini beraberlikte seyreteyik. Вопрос такой, мне кажется, нужно обсуждать с народом, татарским народом. Тогда пускай сделают референдум. Не знаю. Нравилось, как было раньше, а сейчас не знаю. И украинской, и крымско-татарской тоже, да, как-то. Нет, я так не согласна. Пусть Крым в составе Украины. Ну и так и пусть и они там будут, пусть двойное название какое-то. Я привыкла, что Крым в составе Украины. Ну, они должны быть в составе Украины, понятное дело, а там определяться. Ну, это их земля. Тяжело ответить, не могу вам ответить сейчас вот прям так конкретно на данный вопрос. Надо изучить суть вопроса, прежде чем давать такие ответы, как по мне. Я изначально отношусь к народу, который был в составе Украины и есть, да, абсолютно позитивно. А уже они определят, с кем им лучше идти. Я считаю, что они могут быть сами, считаю, что могут быть в составе Украины, а третьего варианта я пока не вижу. Надо говорить с турками, они достаточно серьезные симпатики татарского народа. В общем, я за то, чтобы люди определились сами, но чтобы не было это в какой-то экспансии, агрессии, чтобы они принимали решения без принуждения. Украинцы привыкли к Крыму как к своему, они хотят там бывать. А крымское население, как могло, оказывало им такие услуги. Надо помочь им деньгами, надо помочь им административными ресурсами, надо так, чтобы они были комфортными и самим себе, и для всех окружающих. Я Россию там не вижу. Я там не вижу военных баз, я не вижу там милитаристского какого-то следа. Я не считаю, что эти люди после стольких мук еще должны сейчас что-то терпеть. Ko'ryapmiz ki Ukraynalar bile bizden böyle korkadır biraz ama eminim gelecekte bu zamanı biz öz devlet kurgan zamanı başlaganda men eminim onlar bizge kol tutar çünkü biz onlar ağır vaziyette olganda onlardan aylanmadık. Biz onlara da öz elini uzattık ve eminim onlar da bizge böyle Али да yapar. оларға inanıp қолымызды uzatmaға devam etеміз. Gerçekten de Fikret doğru ayттın ve ko'ramiz ki vatandaşlar da aslında bu sualga doğru cevap berip olamaylar. Belki de lakin o Kırım'ı Ukrayna'da ko'rganlari bu hakikaten de ko'rinedir ve men de şunu da qayd etmek isteyim ki gerçekten de bizim kanımız Kırım Tatarxanı gerçekten de pek güçlü. Çünkü onun içinde birçok cenkever insanların da xanları var ve men bu arada işte belli şairimizin bir şiirini okumak isteyim vatandaşlarımızga. Bu Şakir Selim yazgan. Keliniz men okuganda siz sözlerini ne dalınız ve gerçekten de manası büyüktür. Menimce herkes anlayacaktır. Cingiz'den çok evvel biz mındaydık. Aslında biz mında doğanmız dedik. Barsın uçonayın 1000 mana tapsın. Tatardan vazgeçmem. Ne yapsa yapsın. Bütün milletlerin menden töregen. Asiyan, Avropan көз қычып yürgen. Tamırın hamırın Rus menden algan. Karamazинlerin karamzin olgan. Bak sen betindeki bir sızıqa. Bak sen Kubanlıyım degen Kazak'a. Hepsinin kanında sen Tatar taparsın. Son nasıl eter de kanın satarsın. Ey sen vatandaşım, terence aylan. Şu adınla kureşke şaylan degen Şakir Selim gerçekten de hanımızın güçlü olganını bu şiirde isbatlay ko'ramiz ki herkes kanlarını bizden töregen deb ayta. Mağa bir böyle bir sırani begeni bu şiirden bu biz Çingiz'dan evvel bu yerde yaşayımız. Çünkü bilemiz ki böyle Rus böyle tarihçiler çok aytaydılar ki biz Kırım Tatarlar Mongolardan peyda olduk. Ama hepsimiz bilemiz ki biz Kırım Tatarlar bu Oğuz, Kipçak halklarının evlatları olamız ve bizim bu Türk halklarımız her zaman böyle Mongollara karşı da cenk çekti ve onlar çok güçlüydü ama görüyoruz ki onlar hiç boyunu sunmadı ve öz maksadına yetti ve eminim biz de bugün de boy sunmak gerekmiyoruz. Biz de öz galibege inanmak gerekmiyoruz.
cesur olmak gerekmiz ama her zaman akılını tutmak gerekmiz, joymamak gerekmiz. Doğru ayттың, ләкин мен bu yerде қайт етмек істеймін ки, мына сен айттың ки, монголардан да бізде күреш япқан едік, ләкин кене де біздің ханымызда Белким Женгиз ханның да ханы бардыр. Чүнки бізде олар күрешкен еділер, хан төккен еділер Қырымда, ве менімше bizim hanımız da çünkü bizim hanımız gerçekten de çok farklı, çok böyle insanlardan alıngan ve o sebepten aynı biz böyle cenkever, cesaretli ve böyle bir halkımız subiyetimizde devam ederken de bilemiz ki bizim tarihimizde birçok devirler olgan. Bunun Cengiz Han'ın devrini alsak, sonra diğer devirlerge geçsek, sürgünlük devrinden sonra şüphesiz ki Avdet devri başlagan edi. Aslında sen Avdet devri hakkında ne biliyorsun? Endi Avdet devri hakkında bu bizim halkımız gurbette yaşaganda vakit çok var kıyın vaziyette kaldı çünkü orada çok böyle Rusça aytkan zapret. Yasaklar. Çok yasaklar oldu orada ama hep var böyle başını egmedi, var böyle tırışaydı, böyle milli hareketini başladı. Onların arasında bu Ayşe Seyit Umerova, bu Mustafa Cemilov, Seyit Muratov başlar. Birinci bu Mustafa Cemilov elbette Mustafa Cemilov ve o şimdi de var ve o vakitteki hareket o böyle karşı pek çıkmaydı çünkü o vakit var. Aslında onlar da o vakitler radikal şekilde edilir. Çünkü yani bu bilemiz ki iki yöneliş var edi anda. OKND ve NDKT'ni alsak, OKND'nin lideri bu bizim şimdiki liderimiz Mustafa Cemilov ve NDKT'nin Yuri Osmanov ve onlar radikal şekilde bu Rus hakimiyetinin asıl da işbirlik yapmak gerekmey deyip lozunglarla çıkan edilir. NDKT ise aksine işte geliniz böyle yavaşça bu hakimiyetin böyle hareketler var edi ve ben bilesem şimdi de biz de aynı böyle OKN'deki bu hareket etmek gerekmiz çünkü göremiz ki bu Rus hakimiyetinden bizge zaten tarih devamında hiçbir yaxşılık görmemiz de. Menimce biz kene de o serbestlikimiz için kurešmek gerekmiz. Ve men de şunu aytmak isteyim ki bilemiz ki şimdiki yaşlarımız algan olsak şimdiki yaşlarımızın olar böyle daha biraz pasif dep aytmak mümkün. Lakin Avdet devrinde olgan yaşlar olar yana edi. Yani vatan için, serbestlik için kurešmek için olar yana aslında açlık aksiyalarını bile ilan etediler. İşte böyle insanlardan biri bu Ediye Muradasилова. Keliniz işte bizim muhbirlerimiz Kırım'da onun müracaatını yazdı. Keliniz onu beraberlikte seyreteyik. Hürmetli, saygılı milletim. Çok şey düştü benim milletim başına. Kaç asırdan belli Rusya bizden uğraşı. Surgunluku da gösterdi. Bala çağa, hart, yaş demi hepimizi vetandan sürdü. Milleti topraktan ayırsan, millet yok olup gittiler. Rusya gelip bizi bastı. Baskınlık etti. Bizim ballarımız oli. Evden gitti de haytmay, olisini getiriler. Bizim balları etmege çıkaylar da haytıp gelmiler, yok oluyorlar. Avtomatlardan giriler bizim evlerimize tüntüvden. Ne istiler bizim halktan. Ve etmege yiberisin balanı da yok oluyor bala. Haytıp gelemaylar. İki bala bugün evde yok. Ana baba nasıl dayansın? Onlardan bir haber de yok. Hükümet bir şey de yapmay. Onları aramay. Eğer biz böyle korkup pusup otursak, olan mahkemelere gemesek, benim başıma düşmey, men balamı almadılar. İnşallah bir şey olmaz diye otursak olmaz. Bizim halkımız birlik olsa hepimiz yaş hart ayağa kalksak bizim gibi liderlerimiz bir millette yoktur. Başka milletler tap 87'de bize dilerdi. Sizin gibi liderler yoktur bizde diye. Çok şükür Allah sağlıklarını versin. İnşallah birlik olsak
ветаны қайтарық, ветан бізім олар, бізім балаларымыз, торынларымыз, торыншаларымыз, ветан сайыбы олырлар, иншалла. Gerçekten de bizim liderlerimiz gibi liderler bu dünyada yoktur деп айтты Едием Орадасилова. Büyükten teşekkürler bildiremiz. Gelecek böyle nasıl айтайын biraz көңілімізді, рухымызды көтерген бір мұражат еді. Ve saygılı teleseyirciler, мен de şunu айтмақ isteyim ki bilemiz ki енді 18 Mayıs yakınlaşa Kırım Tatarlarının 1944 senesi sürgün etilgen 18 Mayıs күні yakınlaşa. Keliniz biz de öz Kırım vatanımızda işte bu işgalci hakimiyetke boysunmağanımızını göstereyik. Öz pozisiyamızını göz aldına alıp işte işgalcilerge bizim olğanımızını ve ne kadar güçlü olğanımızını göstereyik. İşte meclisinin teklif etkeni bu aksiyalarda iştirak edeyik. Her biriniz elinden kelgenini yapsın. Bununla da beraber şunu da hatırlatmak isteyeyim ki Çoңғарда, yani Kırım Memoriy sınırında da balaban miting toplanılar. Geliniz o mitingge de eğer de imkanınız olsa mitingge koşulunuz. Saat 11'ge kadar sınır çalışacak. Lakin Kalançak ve Çaplinka sınırları bütün gün çalışacaklar. Çoңғарда ise tek saat 11'ge kadar. O sebepten 11'ge yetişkenler kelsinler, diğerleri başka taraftan kirebilirler. Lakin buyurunuz geliniz, miting olacak ve meydanda toplaşıp öz tarihimizde, matem kunumuzda beraberlikte kaydettik. Gelmegenlerin ise keliniz vatanda işte bu aksiyalarga koşulup öz pozisiyamızı göstereyik. Programımızı endi yekunlemek gerekmiz. İstersen Fikret son olarak işte bir şey ait. Çok sağ ol Gülsüm. İşte programma sonunda aytmak isteyeyim ki bugün yayın içinde bu Kırım Tatar halkımızın en mühim maksadının hakkında söz yürüttik. Ve aytmak isteyeyim ki elbette men eminim bize hepsimize tek bir fikir var. Bu öz devletini kurmak, bu hareket yapmak, serbest olmak için ve eminim inşallah böyle olacak. Çünkü bizim damarlarımızda kahraman atalarımızın kanı aka. Onlar sanki nefesince elinden kılıçını bırakmaydı. Onlar kim olğanını bileydi ve onlar hiç kimsenin yanında boyunu sunmadı. Çok sağ ol Fikret, men de son olarak şunu aytmak isteyeyim. Belki benim sözlerim işimde hiçbir şey göstermese de kırılgan, jaypalgan. Belki bugün yarın yok olup ketecek Kırım Tatarının duygularını pek yaxşı gösterir. Vatandaşlar, şimdi bizge ne para, ne mulk, ne mal, ne bir şey gerek. Bularının ne manası var ki şimdi bizim öz muhtar cumhuriyetimiz, öz serbestligimiz yoktur. Ne manası var ki şimdi böyle oturup yaşamak ki yarın bizge, bugün bizge kene gelecekler, bugün bizni hapsaya alacaklar, bugün oğlumu tokunacaklar. Keliniz olarga boysunmayıq, beraberlikte olayıq. Yarın sabah aynı bu vakti bizle olunuz. Sağ olun.